бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят корҳои ободонию бунёдкорӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ идома дорад, вале бар зами ин ҳама корҳои ободонӣ камбудиҳое дида мешавад, ки аз масъулин масъулияти андакеро талаб мекунад. Агарчи насби шиору овеза ва мутобиқ сохтани навиштаҷоти он ба фарҳанги забони тоҷикӣ, ки тарғибгари дастовардҳои кишвар ва фарҳангу анъанаҳои миллии миллат бошад, аз камтаваҷҷӯҳӣ дар ноҳияи Қубодиён дар ин самт камбудиҳо дида мешавад. Шиорҳои фарсудаю дарида риоя нашудани фарҳанги забони тоҷикӣ ниҳолони хушкшудаи қади роҳ далели гуфтаҳост. Дар маркази ноҳияи Қубодиён метавон шумораи зиёди шиору овезаҳоро дид, ки ҳолати воқеии худро аз даст додаанд. خیابان هر یک شهر و ناحیه جای گشت و گذار هزارها باشندگان و بیرون از آن می باشد. با دیدن چنین کمبودی ها و منظره های حسن انگیز می توانند به مرکز ناحیه بهای ناخوب دهند. هر یک ملت و دولت را با پرچمش می شناسند و احترامش دارند و سر هر قدم می توان این مقدسات ملی را در هر گوشه کشور دید و از پرافشان بودنش افتخار نمود. اما در خیابان های ناحیه قبادیان این مقدسات زیر افلاسی و شاخه های درختان قرار گرفته است که از بی اهمیتی مسئولان درک می دهد. باید مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه قبادیان کمبودی‌های جای داشته را مورد توجه و اصلاح قرار دهند تا دیگر موفقیت‌های بزرگ از نظر دیگران دور نماند.